Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. So prangsi Karbi Anglong News Channel kaching hon pen ang kalang dun berada to ang patabe nili correspondent hin pen Philippine Reverse Crew nili pansuri economy pajado la sinon nili dakado la ke lakhain ko atrok barbagoria constituency lang si dolo ladak dolomora ang kaung si dolo dathrapias ke paro ladak lang mang roharong long si dolo ladak lang mang roharong long si dolo ni kajablo la pelang mang roharong pe lapunan thu lang mang roharong sanchom dong kring da dolang la pe pu basap hangcho arong da dolang la pe pa da be signarong sanchom dolang la punan thu rong thomplia arat la pu chileng dolang ase la so ke chileng no to barang bong la bang ke non isi ke thek pon thulong bang ke la son hello ladak to wa kung along lang roi diplu lang roi ane to wa la person se keng kang alang kili pen jok se to wa jo phalang la son si no thek ponong la si no la da ke la pui hi ke lang roi lo la ke pu to wa lo la pu ke hidi lo la pu ke pet mo lo ke la pu ke lang lo ke la non lang thelo te la so to wa england bom la son se thek ponong ke la so to wa yum sing le la putan te la pa san chom to ke hok ta chileng mo lo la puli pu hidi lo ke to wa bang ke avada lo la se pinim na bang so kan news dia bang ke pachini Karbenglong Autonomous Council atau mungkin pacini ala abang kira pehalo ni tum dadak lambang harong arat kecil yang lepuh putih plus asai kita mathu kado kowe labang so kisik saka so si dolo non labang so to no itibli langat hede labang so to war kabilo la si labang so to war along ladak labang so lang roy along border ki picking so na asai deng pono son te putini tum Karbenglong news channel pe pacini polo la pen ladak arada tum teme kuson si labang so alang along ki buhar nang jimang mata labang so kuson si labang so alang roy pan labang so to war along border picking nang jima la pedal itu tapi kuan kita am ke ba aku siksak ma kisung mani tum alang tapi thini arju ponsena Ini juga nama orang asal ko. Okay, lambang ko. La pasay may hindi lo. Labang soto wala lo. Kang lembang katuwa withek long lo. Lapin la so lang yung si. Non ningkan sine ma patay si bakalang na thelu pute. Ni tu sanchom rong supi lapin thangchoro. Singnara rong ni tum ka chileng yet to wala bang ke. Abi igdet po. La sinon labang so ene konsir ke dubom lang atu. Akit hegi ding atu. Labang so ni tu ambanta laputa Karbi Anglong arat atau kanu tum dulang pura akang hon ni tu amat pitha la susi nang ni tu amat chuning rilo la si la chun ki chuning ria lam theke kado ko wita thek long hu lon jo ki pichu re kali non ta la thep pa long sikar jablo labang solang long sikar jablo pen ke base hem hijilo la hello rong su pi pen san chom heluing non ni tu ma ali ki chibonai bom ta chibonai napo la son la to war jong si lang nang bulok cek bulok tang te cida mathai velo ciwang mathai velo hala noni tungki phur bomarling ali ki chubunai ta chubunoi nakpo lasinon konsir ki dobom lang atu labang suk atuar ni deng ponrang labang suk border picking asonak thak nang litum nililang ponte pusi nang litu aphan ki thege ding to aphan chuning ri lo nang ka chor dom lo dan Karbenglong ra phanale men chathai kha nilimen ke rong ha rong ke do kini long kitira la ke pas hema athik ko bare si do lo nili hemta nili asanchom basema asanchom si do lo non hada ke do ke nili mu tu masanchom lo itu la ke dam ke bang to wala bang ke nang tum non mat ni tum ke thek bonon bang ke ne lo son ke dam ke bang atowara bang ke along thokpon klong son si thek bonon puso so ka si la bang so atowar ane along thokpon klong na ke klem pilo non la so bang ke la non kene aprang kene hiri hala so kene eri dhuni tiron sila bang so do war bonai lo la pen ke hala bang so dam ju pe na pike non aphi mimi tum nang thok lo he nang thok lo sita la bang so to war non ka chiling ya bang mnge lang nang pet bom lo thok sitan ke ale we de lo alam bang ke le sil bang so a border picking no namat Bining manang claim ra kaduga we sulang duarat atum pit hek long ra
อันโลตั้งแต่นี่ถึงกระโดดเวลารองนี่รองทอมกระเชลิงยีสันจอมรองสุปีกระเชลิงยีเกอินิงกังสามดูปุ๊บสิลักเกตเฮกิดิงอัตองพันนั่งจุนิงรีกลูจะน่าตัวว่านั่งก็ทอกพี่ก็สกัดหัวละนนละลงกระดำตั้งแกมันเนี่ยกาดีแต่กระเชลิงแต่สิตรอกนนละบางแกบายสายเกลกระโดดไปแต่เฮมชิบันทอลงอันนี้ทอกกลงก็ส่งสิเทคกลงสังเกตว่าทอกกลงส่งสิเทคกลงแต่ก็สกัดแกดูสินังเทคเลมพิลุละนนละลงทอกกลงก็บางแกลานนละลงทอกกลงแกอิสิละนนแกดูบ่มาสกัดสิเคลมเลยเคลมlo savese ta alang li tu opan anong bibi de da chokche penke rat solang do thek rong apot ni li ki pichure alam tkali apolang li tum si chipiduk si labang so thok pru en ki claim lo theta non ke lang abang nang pet bom lo an ke ni li tum chi dam chi wang ki thok pe na le wi lo la so lam si ni tu phirezi labang so nang li tum ki du ki thek ding to phan nang chuning ri ke la hel masih bilang dah negara tempat tempat arju ponong lo dah ka samu cota dah tempat tempat arju ponong lo lah silabang so tu war lo ngabang ke non ekdom itu kamera person paklang pun tha tapi ke lang roi lo jo bhare lang roi lo inke dah lang ke thelo tangte pinangan pinepo ase non la dah ka koi net bahane phata bang pom no sarma phata arju pon sinang la sinon la dah kaduk kawe itung kidam ke bang siksa ka son si dupon pala la bak so lang ro yong si non phong ni lang thilo te abde sinang pala bang so tu ke pru ke di lo angke la po san chom tuan ke la dang si lang tu wala ve pru te ni la pu ke non hapu de pru so lamar hora san chom da tu bachim lai bom chip tu bachim lai bom ang bong tame ta dang si tu wala ve pu ta pu tum da tu bachim lai na so si ele tum thek pon ke siksa ka pun ko pola sinon deli hin pen kar bengalong autonomous council kita ketika tu faham apa lah dah education ni am recharge of video baru education ni am recharge of video pen ni karbang long news channel perang kehen pen kacau nuri ke lah lo pabjin pen sir nanti tu lo bang so border picking bang nanti tu siding pon sonte pusi nilihin pen tapi nanti tu pancuri pon perfect lo pardon perang si karbang long rat fanale ben cethanik tha elemen ke je samang cho yes nanti lah dah di plus so arong nama nanti rong akala ni dah di plus so phangcho rong so ni dige kacau lah dah non lah tu war long tu war akung lo amat lang England lang the pen ajok tu war England pin son se thek ponong la bang so tu war la puhi ke higi lo le ben puhi ke lang lo padak atu ane tu war ke komson se thek ponong lo se la so pathai na li karbeng lo termas council atuma phana ke chari tum phana pe tim karbeng lo chari tum phana pendak duar bagri education iam recharge stock be hin phana tum phan nali hin pen ko pini ka churi point dum churi bang de lo hok loตัวบางเกล่าแรงเทปเป็นจงนี่ตุ้มอันนั้นเกล่าแรงไปมาสิตัวทำให้ได้อีกแล้วมีเป็นนั่นแหละสาวผู้ฮีจับบางเกด่านท่าเจริญผู้ฮีบางไอ้ตุ้มหอมมูฮอตาจุปนประเดี๋ยวตุ้มดรอกไอ้ตุ้มหุ่มนี่ผู้สอนเตตุ้มหุ่มมาตอนไอ้ตุ้มกระดานพันจิตรอกละสิฮะผู้ฮีบางเตบางฮิดีพินักเราเขาบางไปเชียงไก่เป็ดloละสิกระดากบางปรับจินเป็นบอร์ดาร์ฟิชิงนังคุรีเปียสอนเตเมสันนี่ผู้สิละกระเบียงลองก็จะได้อากิที่กระดิ่งพันตุ้มพันได้itu cuni rian dah, lapan dan dak dua orang kita kita bom education ni ambil charge tapi panta cuni rian dah, kasi project ben ada border fitting pan naik pihan se cuni rian dah. Macam pu anak tu rong kuan tu lah, so kang le atau kang le print apa ke? Lapu bang ke non rong complete dah, lapu rong complete mana lapu kita ke do lo, lapu bang ke romang be asal tu bang ke harong be anta cepat thol lo. Dan itu mah rong dep ke lapu ke ring dami lo, kora dami lo. Berong lang puru di pelumuk romang be tu ha di romang be ada satu warga di klotor tu lo asih pelabjin pen ada border fishing pisante misalnya cuni din lo Bithung reng thama itanagar along CEM reading pen han achili la pen spray amisin keron pon Ni jangkar pi anglong ke parlo lakha trok Bithung reng thama constituency arlo itanagar along CEM arideng pen han achili la pen spray misin kiron po Phai kunie chiklo ni phai phoar ni BJP arachari asong atumpen Bithung reng thama constituency arlo itanagar along pini anarlo por phai krahini ra achiti malom rat aphan han achili la pen spray misin kiron pon along man pengkedo aluhi sarpo CEM Dr Tuliram Ronghang Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang Agriculture EM Amor Singh Tiso Socheng MSc Head Singrong Phar West Karbi Anglong District BJP Amai Phu Ri Dib Ronghang Lapen Ongdung ke theki dingatum chitongdun
Lapen Mai RD Pidun Rinti. Lapen Mai along CEM pen Lakha Inkoira Trok Constituency along Anta Khiti ke claim atumaphan Han Achili Keron Pachetang Pon Pusi Ninje Pon. Bithung Reng Thama Constituency along Keron Pon Channa Alu Motorma Hanjang Lapen Spray Machine Hei Hui CEM Arideng pen Ron Pon Si Rat Atum Aning Ing Sampon. Khiruni pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel. Consensi pen cheng pon lo Karbi Anglong 26 MEC consensi dame lahai asa yang dengke kipiga pajira bang kenitum Karbi Anglong Autonomous Council pen thik pon lo lasi pini keron pon bang ke purui the achili lapen ke hanjang achili lapen motorma achini lapen ke hola lang ke ap lapen dua ke ifan laso spray machine la pangrum pet pen sipini laso pli asa yang deng sipini bang kero empot ake joy pen lo adak bithung along achu tikiarat ke do ana tumhan ke ake joy pen siron pon po la pen pini pang cheng pon lo Karbi Anglong long kona troka konsensi dame laso sa yang deng ke ni tum ake joy pen siki pika pajir pon lo pini kang pucheng lo Karbi Anglong Autonomous Council ke charge department pen chokop Kona lagi dum. Amri pen chingthong konsensial long ala sohut ko pipi man itumrat pen kachicha ala somu hormu asa yang deng claim lo ma claim petanga lo ma petang tema lo so officers pen SP pen chenglok department officers pen akomi enitum review meeting do po la so det pen api hala dak citizen mane senior citizen tumpan abarim barim aglenge sar lapen ke ako rong asar tumpen jingwai jing sai po engya ko aju am chora pui lang tum ban man peng po hopen ar chop la sela so mai lang tanang tintang ding. The Heart Free Health Checkup and Medicine Distribution Camp Aputhak Rasinja Auditorium Holalong Arni Siwet Ajay Me Kapaman Pon. Monidle EO Pranjong Si Mesen Pulote Jat Asaita Kiklem Avarsai Chilong Un. Bonta Munidle Jongsi EO Pran Me Melote Jata Kiklem Avarsai Chilong Tekthi. Paikuni Nipa Po Arni Bhomkuru Mahamaya Constituency Rasinja Auditorium Holalong Arni Siwet The Free Health Checkup and Medicine Distribution Camp Paman Ponsi Lun Singteron Alangli Kaching Honai Alangli Sarpi Amenpen Labangso a program Deng Ponlo. Dogmoka Rasinja Auditorium Holalong The Heart Free Health Checkup and Medicine Distribution Kemalong Specialist A Dr. Bang Troxy Specialist Kevang Atum Amen A Dr. Lucky Lahai Hello Dr. Chandan Mondak MBBS MD Cardiology Dr. BC Roy MS ENT Head and Neck Surgical Oncology AIMS New Delhi Dr. PK Bhattacharya MS Orthopedic Dr. Bhaskar Jyoti Kakati MD Medicine Dr. Abhishek Agarwal MD Pulmonologist Dr. Jayanta Thakuria MS Eye Specialist Lapen Dr. Gulab CH Gutta MBBS DGO Gynecologist Atumsi Ason Akesota Langponlo Karbi Anglong Autonomous Council pen non ki khidun bom alangli sar EM Lunsing Teron Lapuson Asai Kime Rat Aphan K1 Pitheke Alanglita Inut Aning Kime Nailo Pusi Rat Atum Choro Pondo Hawar ke Hatpen News Report Ren Singh Kiling Karbi Anglong News Channel আৰু ৰোগীটো কোনটো বিভাগত বেছি আপোনালোকৰ চোৱাচিতা হৈছিলে এইটো বিষয়ে ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে আজি আমি লচুনিয়া যিটো এৰিয়া দগমকাত তাতে আমি কেম্প কৰি বিৰাট ভাল কাম কৰিলোঁ কাৰণ ইয়াত কমেও 500 ৰোগী চাইছোঁ গোটেই দিনটো বিভিন্ন বিভাগ আছে কাৰ্ডিঅলজি ENT কেঞ্চাৰ বিভাগ মেডিচিন গাইনি অৰ্থপেডিক্স বা হাৰ্টিৰ বিভাগ আই এনেকৈ ধৰণৰ সব বিভাগে চাইছোঁ আমি আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ মই হাৰ্টৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এজন কাৰ্ডিঅলজিষ্ট বহুত মানুহ কমেও মই 40 জনমান মানুহ পালোঁ নতুনকৈ গমে নাপায় যে প্ৰেছাৰ হাই 50-60 জন মানুহ পালোঁ গমে নাপায় চুগাৰ হাই আৰু কমেও 10-15 জন মানুহ পাইছোঁ যাক একচুৱেলি ভৰ্তি কৰিব লাগে হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ বিকল অৱস্থা হাৰ্ট ফেইলাৰ বুলি কয়
কিছুমান বেমাৰী ইয়াতে কম যেনেকৈ ধমনীৰ ৰোগ হাৰ্ট এটাক এইটো বস্তু কম পাইছোঁ কিন্তু হাৰ্ট ফেইলাৰ বেছি আৰু চকুৰ ৰোগী আমি দেখা পাই আছোঁ চকুৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বহুত বেছি এই এৰিয়াটোত একচুৱেলি কি হৈছে ইয়াতে অলপমান পিছপৰা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাইছোঁ ওচৰে পাজৰে গাঁৱৰ হস্পিটেল নাই এইবোৰ এৰিয়াত এনেকৈ আমি ৰেগুলাৰলি কেম্প কৰিব লাগে আৰু যাৰহাট NGO তৰফৰ পৰা আমি আহি থাকিম এনেকৈ কেম্প কৰি থাকিম আপোনালোকৰ ডাহাৰ এই জীৱন মুক্তি যাত্ৰা আপোনালোকৰ NGO হিচাপত আহিছে অলপ বিষয়ে আপোনালোকৰ বিষয়ে হয় আমি তাৰমানে NGOটো আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2015 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ প্ৰথম শনিবাৰে আমি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে গৈ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ আৰু তাতে যিবোৰ চিৰিয়াছ বেমাৰী আহে তাতে যিবোৰ একদম দুখীয়া মানুহ লৈ গৈ GMCত ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ বা আজিকালি আয়ুষ্মান অৱলম্বিত অভিযানৰ আণ্ডাৰতো আমি প্ৰাইভেটতো ফ্ৰী চিকিৎসা কৰি আছোঁ আজি আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যিসকল আপোনাৰ ৰোগী আহিছে সেইসকলৰ আপোনাৰ ডাঙৰকৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে আমি নিজৰ ফোন নম্বৰো দিছোঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পেডত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক ফোন কৰিব ফোন কৰি যাব গুৱাহাটীত আমি হেল্প কৰি দিম যদি পইচাৰ অভাৱ আছে আমি ফ্ৰী চাই দিম কিবা টেষ্ট বেছি দামী টেষ্ট আমি চবটো ফ্ৰী কৰিব নোৱাৰিম ডিছকাউণ্ট কৰি দিম প্লাছ চৰকাৰীভাৱে যিবোৰ ফ্ৰী কৰিব পাৰি চব ফ্ৰী কৰি দিম আপোনালোকৰ টীম হৈ আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে আমি বিৰাট ভাল পাইছোঁ ইয়াতে ইয়াৰ আতিথ্য আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাতে দিনত খানা পিনাও ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰে মানুহখিনি যিটো আমাক অতিথি হিচাপত লৈছে আমাক ৱেলকাম কৰিছে বিৰাট ভাল যে এই আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ কাম এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে যিজন EM তেওঁ মেইন তেওঁ গোটেইখিনি কৰি দিছে নহ'লে আজি নহ'ল লগতে ৰঞ্জিত শইকীয়া তেওঁ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আপোনালোক মিডিয়াৰ মানুহখিনিকো ধন্যবাদ দিম আৰু তাতকৈ বেছি চবতকৈ মোৰ বেয়া লাগে আমাৰ ডক্টৰখিনি 20জনমান ডক্টৰ আহিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা চবেই কষ্ট কৰি আহিছে কিন্তু সকলোৱে সন্তুষ্ট হৈছে এইটোৱে মোৰ ভাল লাগিছে আগন্তুক আপোনালোকৰ আহিবলৈ আপোনাৰ আমাৰ খুব মন আছে আমি লাগিলে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আহিম Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me